nije slučajno, da je Kur'an objavljen na arapskom poluotoku, Arapima, koji su imali razne sociološke pa i etičke deformacije, ali su u jezičkoj stilistici, u retorici i poeziji bili vrhunac toga trenutka u svijetu. Imali su toliko razvijenu riječ i kreaciju riječi, poetsku, retoričku, da je to bilo van svake konkurencije. I uopće nije slučajno što je izabran taj narod sa tim jezikom, tako bogatim i moćnim, da primi posljednju i završnu univerzalnu Božju riječ. Pa su onda ti silni pagani mušici, učinilo im se, pa dobro, to je, možemo to i mi, to je neka poezija, evo došao je on s nekom poezijom. Pa onda imate kuranski izazov, kaže, ako mislite da je to ljudsko djelo, izvolite, napišite nešto slično kao Kur'an, pa nema. Pa napišite jednu suru, jedno poglavlje, niko se ne odaziva. Pa napišite jedan ajet, ne, i nećete nikada. Čak što si veći poeta, što si jači pjesnik, što si veći filozof, što si bolji retoričar, ti bolje poznaješ nemoć svoje riječi u odnosu na savršenstvo Božje riječi. Prethodni vjerovjesnici, svaki vjerovjesnik je imao nešto nadnaravno, neku vrstu čudotvorstva koji mi je pokazivao da je Božji poslanik, da je vjerovjesnik, kao dokaz. I uglavnom, vjerovjesnik je imao muodžizu, nadnaravno djelo i nadnaravni čin u onome u čemu je ta civilizacija bila najjača. Mi smo u faraonovoj državi i civilizaciji imali smo razvijenu i nauku i magiju. Magija je doživjela vrhunac. I tada Musa a.s. dolazi s nečim što će pobijediti magiju. I poznato je ono kuransko kazivanje kada je faraon priredio, pozvao svoje sihribaze, mađioničare da bace svoje čini i pokaže moć magije i pojavile su one zmije koje su gmizale. Musa a.s. je bacio štab i onaj njegov štab se pretvorio u zmiju i zmija je pojela sve te njihove produkte magije, odnosno te navodne zmije koje su se kretale. Šta se dešava? Nije poenta u ovom dijelu, već u ovom drugom. Prvi ko čini seđdu, ko pada ničice, prvi ko uviđa razliku između između njihovih lažnih zmija, između njihove prevare i onoga što je bio njegov štap i njegova muđiza su ko? Mađioničari. Majstori. Prvi su majstori prepoznali da ono Musaovo nije magija. Već nešto drugo. Nadnaravno djelo muđiza. Oni su to prije prepoznali od svih ostalih koji su bili u publici. U vrijeme Isa a.s. imamo razvijenu medicinu. Tada jedna od njegove muđize su bile iz oblasti medicine, pa je mogao da liječi neizlječivu bolest gubu. Pa je mogao ono što ni današnja nauka još ne može, a teži tome, jeste da oživi mrtva čovjeka. To je Isa a.s. mogao. Dakle, u onome u čemu je jedna kultura i civilizacija najnaprednija, dolazi Božja muđiza. Kao pobjeda i dokaz da je jača od toga. Na arapskom poluostrvu u 7. vijeku riječ, poezije, retorike je bila na najvišem mogućem nivou.
I zato Kur'an časni ne donosi osjetilne muđize, ne pravi nikakva čudotvorstva, već donosi riječ. Riječ koja pobjeđuje tada sve moguće produkte ljudske kreacije u riječi. Ali ne samo tada, već od tada zauvijek, do dana današnjeg. Kapacitet istine Božje riječi u Kur'anu časnom, u dimenziji stilistike, u dimenziji retorike, u dimenziji poetičnosti, u dimenziji snage duha te riječi, u racionalnom i iracionalnom smislu, u mističkom, metafizičkom, svakom drugom smislu, je neprikosnovena i neiscrpna. I zato Kur'an časni, koliko god ima jasne poruke i pouke koje se pomoću uma i razuma shvataju, isto tako ima duhovnu snagu kada se uči, čita, citira, izgovara, bilo u namazu ili van namaza, sluša, ima duhovnu moć da natopi vašu dušu, da obnovi vašu, odnosno našu ontološku suštinu, odnosno ljudskost.